jer nešto je ovdje sumnjivo. Svuda guram svoj nos, al nisam kod sestre Bešamel. Gotovo sad je načelniče, otkrili mi smo lopove sve. Ovaj ljubki gradić naš mušerom nosi se zna sa zlom. O Bože, kako pljušti. Čime su, Gospode moji dobri župljani, zaslužili tvoj bijes? Moj Bože, ovo je zamalo udario u zvonik. Ali, što je to? O! Podigla se oluja, strašna oluja. Munje su u zaglušnu grmljavinu parale nebo. Kao večeras. Još gore, Mila. A djevojčica koja se izgubila u šumi u strahu se pitala što će i kamo će. Kad najedanput zabljesne munja. I ona u mraku ugleda osvijetljeni prozor neke kuće. Tko bi mogao živjeti u takvoj zaviti, reče djevojčica. Oluja je sve više bjesnjela. Nema mi druge, reče djevojčica. Strašno se bojim grmljavine. Možda se tu mogu skloniti. I ona pokuca na vrata. Netko zbilja kuca. Bojim se, Pritos. To je sigurno Ciprijen. Naprijed! Dobro večer, gospodine župniče. Dobra večer, Onš. Dobra večer, Prdans. Dobra večer, djeco. Kakvo nevrijeme, mili Bože. A naša priča? Poslije ćemo nastaviti. Nešto nije u redu, Anš? Hajde reci što se dogodilo, tako sam uzrujana, nisam te vidjela još od vrtića, od onda kada ti je Ciprijen u kapu gurnuo žabu. Ali molim te, Pridans. Gurno žabu u kapu. Pa smiješno je, ne? Anš, slušamo te. Dobro, evo. Čini mi se da sam u zvoniku vidio nekog čovjeka. U zvoniku, u ovo doba, po ovakvom vremenu, pričinilo ti se, događa se to u našim godinama, znaš. Ne, vidio sam ga. Izgledao je kao sablast. Žarko crven, kao sam pakao. Jesi li zaključao crkvu? Naravno, i crkvu i dvorišna vrata. Onda je tvoja crvena sablast još uvijek tamo. Stala je kiša. Djeco, možete se vratiti kući. Otpratit ću ih. A ti zaboravi moju priču o sablasti. Možda mi se samo učinilo. Ili me je zaslijepio bljesak munje. Tko zna? Naravno, Onž. Sretno! Doviđenja, gospođo Prdans. Doviđenja. I čuvajte se sablasti! Znam, Stanislas, vrijeme za tvoje mlijeko, ali prvo ćemo skoknuti do crkve. Htjela bih nešto provjeriti. Ali što radi? Da vidim. Ma molim te, ne mogu vjerovati. Što to? Izlazi iz kuće. Ma ne! Ima džepnu svjetiljku. Bože, kako je to uzbudljivo!
Gle, čudno. Anž je rekao da je zaključao crkvu. Znači tako, a te tobožnja Sablas morala otvoriti vrata da uđe unutra. Stanislas, ne! Zločesti mačak. Sada nam se uljez uspio sakriti, ali nije mogao pobjeći. Stižem, gospodine Sablasti. Eno ga. Stanite! Čekaj malo, druškane, ne znaš ti tko je Prudence Petit Pac. Kuku! O, Isuse dragi! Gotova sam ako Sablas ispustim iz ruke. Čini mi se da mu je stalo do plašta na moju sreću. Prekasno. Pobjegao je. Srećom ostavio je opremu. Što li je gledao? O, križ u šumi. Gdje bi to moglo biti? 26 stupnjeva sjeverno? Dobro je znati. Ali netko dolje viče. Što je sad opet? Dođi, Stanislas. Pomozite, napao nas je ubojica! Držite ubojicu! Dobro, što vam je? Zašto ste došle? Napadnute smo! Crveni đavo! Umotan u veliki plašt! Pa što tražite vani ovako kasno? A ti? Pa valjda sad imamo pravo šetati, ha? Malo svježeg zraka. Da pročistimo pluća. Odlično. Pomislila sam da me uhodite. Mi? Kao da bismo mi? Onda je dobro. Ugodna šetnja. Vidimo se. Ali Prudence, reci nam što se događa. Jeste li vidjele? Nikad ništa neće reći. Što je tajanstvena. O, dobar dan, Prudence. Kojim dobrom? Htjela bih novosti mušrona i zadnji broj francuskih kolača ako je izašao. Ernest, ti si proučavao povijest našeg kraja. Što znaš o velikom križu u šumi prema sjeverozapadu? To je sigurno raspelo iz fromažola. Jedini ostatak starog hodočašća redovnika iz Mašmula. Po čemu je zanimljiv? Priča se da je podignut na mjestu stare rimske vile i da bi se ondje moglo naći lijepih kamenih reljefa. Misliš da ih ima? Naime, nitko nikada nije tražio, ali ako je istina, kolekcionari bi na njima mogli zgrnuti bogatstvo. Hvala, Ernest. Vidimo se.
O tome ima nešto u crkvenom arhivu. Svrati do Anža, on će ti reći. Dobar dan, žen. Molila bih 30 dekagrama karamela i isto toliko šećernih badema za moje male prijatelje. Nažalost, gospođo Pridons, danas nemam bombona. Na putu kroz šumu cijeli mi je teret ispao iz kamiona. Jutro smo htjeli poraniti pa smo pošli pred čacem, a baš je bio puno rupa. Žao mi je. Nije važno. Biće drugi put. Napravit ću im palačinke s marmeladom. Ugodan dan, Pridons. Jeste li čuli? Misliš da nešto sumnja? Ne znam, ali budimo na oprezu. Idemo u crkvu. Tako ćemo osigurati alibi. Da, Stanislas, znam da hoćeš svoju paštetu, ali prvo moram nešto provjeriti. Onda, djeco, kome se usrdno molimo? Tko nam donosi darove? Mir, Žil. Smirite se, djeco. Tišina. Ponovimo. Prudence. Trebala bih te načas, Anž. 5 minuta odmora. Kako vam je u zboru, djeco? Čista tlaka. Rep je prava stvar. Ma nemoj, ti znaš tako pjevati. Ajte, mangupi, ostavite nas malo na samo mene i Prudence. Kladim se da si došla zbog priče o sablasti. Znaš da su sinoć crkvena vrata bila otvorena? Ali siguran sam da sam ih zatvorio. Mislim da znam o čemu se radi. Ako ti mogu kako pomoći, samo reci. Možeš, pokaži mi arhivu u sakristiji. Imam osjećaj, a ti znaš da mene osjećaj rijetko vara. O, gospode, kakva neprilika. Evo je. Čekaj da vidimo. A, evo kronika župe Mušerona i okolice. Ma vidi. Gle, netko je nedavno listao ovu knjigu. Da vidimo. I opat iz Mašmula tada reče: kamenje pogana zakopali smo ispod raspela da se zaborave ti bezbožni kultovi. Izgleda da su redovnici rimske reljefe zakopali ispod raspela u Fromažoli i veliki je križ postao mjesto hodočašća. Ali u davnoj prošlosti od revolucije nitko nije hodočastio u Fromažol. To sam vam rekao. Na tragu je našemu plijenu. Što ćemo sad? Blago ne smijemo ostaviti kod raspela. Suviše opasno. Noćas ćemo ga maknuti. Imaš ti pravo, ali moram se vratiti na nastavu. Znaš, Stanislas, nisam mu trebala spominjati noćašnjeg posjetioca i onako je već dosta prestrašen jadnik. Uz profila, sklopljenih ruku, podignuta pogleda, uspravljen, pobožan, stavijena lijevog koljena. Fali još samo debeli žil, šefe. Evo ga. Dobro, svi smo na broju. Idemo, počinje operacija Ratni plijen. Jedan iza drugoga i tišina. Tu nema ničega, šefe. Nije moguće. U rukopisu jasno piše, a provjerio sam i u kronici Mušrona u sakristiji. Možda postoji još neko raspelo. Sa zvonika se vidi samo taj križ i odgovara koordinatama. Hajde, kopajte. Zemlja je tvrda, treba nam motika, šefe. Dobro, pola sata odmora. Za to vrijeme pođite u kamionet po alat. Rupu prekrite granjem, nikad se ne zna. Odlaze! Koji su to likovi? Ne znam, ali ne sviđa mi se što se vrzmaju ovuda. No nema veze, brzo ćemo. Nego što mislite da im najprije priredimo malu psinu?
Hvala što ste se potrudili, Robur. Ali, iako se inače dobro snalazite, bojim se da smo se ovaj put izgubili. A još i to. Nije dosta što sam ostavio svoj prebranac. Zaboravili ste da sam vam obećala tortu od jagoda ako pođete sa mnom. Došao sam zbog vas. Kao da policija nema drugog posla nego slušati priče o sablastima. Čini se da dalje moramo pješačiti. Ima još puno! Prestani cendrati, Žil. Ali strašno je teško. A što bismo onda mi rekli? A što vi uvijek meni utrapite najteže? Tu je blizu drugo skrovište, još samo malo. Stanislas! 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 To znači da je... Prudence! Gdje je Prudence? Kad smo prisluškivale, Duroko je govorila o ovom raspelu. Ma vidi, pazi što govoriš. Mi nikad ne prisluškujemo, molim te. Mislim, kad smo šetale, naravno. Dok još nema Prudence, prošvrljajmo malo oko spomenika. Da čujem, što radite u šumi u ovaj sat? Pa, prenosimo naše stvari, pronađene stvari. Prenosite ih noću kao lopovi. Ali ne! Mi smo lopovi. Žil je vidio ove kutije na cesti pa smo mislili da... A što je u njima? Zamka! Psina je uspjela! Tamo, kod raspela. Što ovo peče? Se puno Neka nas odmah neko izvuče od trnje. U pomoć! Đavo iz zvonika! Što tražite ovdje? Pratile smo Prudence, ona je kriva! Samo smo bezazleno šetale. Mi ništa ne znamo. Ništa ne znate, ma vidi. I bolje vam je da ne znate. Ipak... Ipak što? Da? Što ipak? Ipak nisam lud. Neću valjda svjedoke ostaviti na životu. Milost, gospodine đavle, mi smo jako obzirne. Mi nikada ne tračamo. Hajdemo vas dvojica. Riješite se tih uhoda. U ime zakona vi ste uhićeni. To je on, načelniče. On me je htio baciti sa zvonika. To je đavo iz zvonika. Htio nas je ušutkati. Čudovište! O, nemamo pretjerivati. Ja znam ovu ptičicu. To je Žeže arheolog, zvan Žil Cezar. Trgovina antikvitetima, pljačka sefa u Fluzelu, oskvrnuće groba u Stenkrašu, krivotvoreni rimski novčici i dobar posao. Nisam ništa loše učinio, načelniče. Samo tražimo mjesto za piknik. Načelnik Girok će vam naći mjesto za piknik, ograđeno lijepom rešetkom. Ako tako hoćete. Bez smicalica. Prekasno, prijatelji. Vidite li onu kutiju? Na sve sam mislio. U njoj je strašna razorna bomba, a detonator ima u džepu. Blefirate. Ako s mjesta ne nestanete, bit će veliki bum. Svi letite u zrak. I stare krtice. Kažem vam da blefira. Priđite, pa ćete vidjeti. Mislim da je sad vrijeme za psinu broj 2. Na zapovjed, Žožo! Prava afrička zamka!
Bravo, sjajno ste to izveli, djeco. Da, ali ipak da je uspio aktivirati bombu... Nema nikakve bombe i oni su to znali. A, dobro, što je onda u toj prokletoj kutiji? Naše blago. Bomboni. Tone bombona. Karamela. Čokoladica. Gumenih bombona. Keksa. Ušećerenih badema. Mentol bombona. To nije blago, to je cijelo bogatstvo. O Bože, pa to su bomboni koje je slastičar Ežen jučer izgubio u šumi. Molim vas, hoće li netko biti ljubazan i osloboditi nas? Izbole su nas kupine, opetle koprive. Kupine, koprive, u rupi? Ha, otežavajuće okolnosti, moj druškane. Nisam ja, načelniče, kunem se. Pomozite starim sovama, tim divnim damama, izvucite ih iz jame. Pogledajte u rupu, načelniče, nema ničega. Vidite da nisam ništa ukrao. Hajde, budite pošteni, načelniče. A ovo, druškane? Da ne povjeruješ, kakav peh. Recite, načelniče, a hoće li biti kakve male nagrade? Na posljedku ipak smo mi našle red. Misliš li da će nam Ežen dati nagradu? Uostalom, mi smo mu našli bombone. Neki su bome ovdje jako drski.